ababatiste b'umunsi w'indwi bemera umubatizo n'isabato. Hanyuma abo bita Mesahodike bemera kuvuka nk'icyaremwe gisha kandi no kwezwa ko umuntu akwiye kuvuka ubwa kabiri kandi akezwa ahari mu mwaka w'1740. ariko noneho abadventiste umunsi w'indwi mu 1844 na cyane mu mwaka ushira 1863 bo baremeje yuko bariko baravuga biriya byo kudapfa kwa roho, ko twabonye ko batangije isabato no kurwanya ibishushanyo, ariko baza kwemeza baza kuvumbura n'ikindi kintu kidasanzwe mu mwaka w'1863 icyo abakatolika bari barinjije yuko umuntu adapfa yapfuye atabapfuye kandi ari cya kinyoma cya Satani. Bivuze ngo bo baravuze ko kudapfa k'umuntu bitandukanye no gusinzira. Umuntu arasinzira ariko iyo ari muri Kristo Yesu ntabapfuye kuko azozuka, ariko mu by'ukuri nta cyabazi mu iyo yapfuye. Rero mu ncamake aba bose rero bavuzanye ukuri kubumbiye hamwe kugwanya ibinyoma Katolika yarashizeho. Mu ncamake rero twebwe ntitwovuga ngo turemera abaordensi duhakane Martin Luther cyangwa duhakana ababatiste, ariko icyo twemera nuko abadventiste aribo bazanye umuco wa nyuma wari ukenewe kugira ngo ibikwiye biri byose. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ikoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Rero abamukorera bahagurutse bagwanira ukuri kuko nabo bari bamaze kubona ko urugamba rurakariye ihema geranda nkuko twabonye muri kahise, nabo barabibonye bayowe na mpwemu yera, bahaguruka bashaka gusubizaho ibyagwanijwe ubuturo bwera. Nuvuga ngo rero turashaka kuraba rero ingene bagiye babisubizaho, kuko barakoze nubwo bamwe bahasize amagara. Twifashije cya gitabo igishushanyo mbonera nicyo turi bugarukeho, turashaka kuraba ingene babigarutseho. Nka turahera mu mwaka w'1300 mu mwaka wahagana 1300 ameza y'imitsima yasubijweho, nubwo intambara yari irimo, ariko urumva ko urugamba rwatangiye mu mwaka 1538 rukaza gusoza mu 1798 papa amaze kugwa mu gasho. Mu byahishwe hano bakatubwira ngo igikoko cyakomeretse uruguma rwari kucica rugava rugakira. Rero ntabwo nuvuga ngo nubwo iyo myaka itari bwashira abantu bagumye bagwanira ukuri kandi ukuri kukaja habona. Ni muri urwo rwego rero mu 1700 ameza y'imitsima yasubijweho. Yasubijweho nande rero na John Wycliffe. Yavutse mu mwaka w'1320 kandi yari umucurabwenge wo mu Bwongereza kandi akaba n'umwigisha w'iyobokamana. Abamukurikiye bari bazwi ku izina ry'aba Lollard kandi nibo babaye abambere mu kwamagana Kiliziya Katolika. Iri tsinda ryaharuye inzira y'ubugorozi. Kubw'iyi mpamvu Wycliffe azwi nk'inyenyeri yo mu ruturuturu y'ubugorozi. Mu mwaka w'1382 nibwo yarangije gusemura Bibiliya ayishyira mu rurimi rw'icyongereza. Mukuri yasubije hameza y'imitsima maze ashira ibyanditswe byera mu biganza by'abantu. Uribuka ko abapadiri bagwanya Bibiliya bo bavuga ko idasemurwa idashobora gusobanurwa, noneho bakavuga ibyo bashaka mu kirati n'abantu batumva. Ariko noneho mu gusubiza hameza y'imitsima ko twabonye ko hameza y'imitsima ari ijambo ry'Imana kandi rinasigura Yesu Kristo. Uyu rero John Wycliffe mu mwaka w'1382 niho yarangije rero gusemura Bibiliya ayishyira mu rurimi rw'icyongereza. Abongereza barayibona biba mendezo yuko nabandi abafaransa izindi ndimi zinyuranye nabashaka kuzironka mu ndimi zabo. Bivuye nuvuga ngo John Wycliffe muri uyu mwaka yarashije ameza y'imitsima kuko ijambo ry'Imana ryari ryaragwanijwe, abapadiri bagaturira Bibiliya bakazitabura mu rurimi rw'Ikilatini bisomwa n'abapadiri gusa. Uwo bayibonanye urumva yabapfuye. Noneho uyu John Wycliffe yongeye kuyisubizaho nuvuga ngo mu 1300 yarasubijeho ameza y'imitsima. Hanyuma hagati y'1400 n'1500 igicaniro cy'ibitambo cyasubijweho. Martin Luther yavutse mu mwaka w'1483. Yari umupadiri mbere akaba n'umwigisha w'iyobokamana muri Kiliziya Katolika. Amaze gucukumbura ukuri ko umukiranutsi azobeshwaho no kwizera nkuko tubisanga muri Habakuki 2:4. Luther yahakanye inyigisho y'indulgensiya, twarabibonye ubuheze indulgensiya, maze ashimangira ko igitambo cya Kristo cyonyine kirahagije kuko ababarira kandi agakuraho n'ibihano.
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana atanu na cumi n'indwi Luther yamanitse amahame 95 ku rugi rwa kiliziya yitwa Saint Church iri ahitwa Wittenberg mu Budage, ariyo mahame yahakana indulgensiya. Ahashiraho amahame 95 maze yemeza ibi nivyo byatangije rero ubugorozi bw'u Protestant mu rwego rugaragara. Luther mu buryo bwuzuye yasubijeho ukuri kwigishijwe kubirebana n'igicaniro cy'ibitambo, maze abayemeje ko igitambo cyasura Kristo, agarura Bibiliya no gusobanura amahame cyane cyane. Amena. Maze abagaruye inyandiko hanini Paulo yanditse ashimangira ko twe dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Mu gihe muri kwa kugwanya ihema ryeranda, abapadiri bo bavuga ko agakiza kari mu minwe y'abapadiri, abasaserodoti n'abandi, maze bakaba ari bo baregegwa babwirwa amakosa. Rero Luther asanga nubwo ari umupadiri amaze gusoma Bibiliya asanga binyuranije n'ijambo ry'Imana, maze ahaguruka rero kugwanya ibyo bintu. Tubonye ko mu 1517 aribwo yamanitse amahame 95 ashimangira ko ata muntu ashobora gutabara uwundi, twese dukizwa biciye muri Yesu Kristo ariwe gitambo kizima. Bivuze ngo yarasubijeho igicaniro cy'ibitambo, cyasubijeho ariwe Kristo. Yemera kwemeza abantu ko kugoroka kwacu tukuronkera muri Kristo Yesu, tutakuronkera mu padiri, tutakuronkera mu pasteur, tutakuronkera mu muntu mu mirimo dukora, ahubwo ni kubwo kwizera, maze noneho tuhabwa mpemu yera kadushoboza gutsinda. Yesu ashimwe. Aha turanyarutse tugeze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana atanu, igicaniro cy'imibavu nacyo cyasubijweho bizanywe na John Calvin wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana atanu n'icenda. Yari umuyobozi w'ubugorozi bwa Protestant mu Busuwisi. Urumva ubugorozi bwari ko burakora kandi mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Yego. Amashengero y'abagorozi n'abapresbyterienne bose bashingiye ku bugorozi bwiwe, kandi yanagize ijambo rikomeye mu nyigisho z'abangirikani. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana atanu na mirongo itatu na gatandatu Calvin yanditse inyandiko yitwa Institute of Christian, amabwirizwa y'iyobokamana rya Gikristo. Muri iyo yashimangiye cyane akamaro ko gusenga nk'amahirwe, ndetse ko ari inshingano ya buri muntu yo kuvugana n'Imana ku giti ciwe. Haleluya. Maze uyu John Calvin muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe amajana atanu n'icenda abagarukanye icyotezo cy'imibavu, kuko yaraje yerekana ko ata muntu ushobora guca ko ngo niwe uri kurasenga, kuko wibuke ko mu ndwi y'irema twabonye ko udasenga umutware w'umuco uri kurasenga umutware w'umwijima. Iyo usenze umuntu cyangwa igishushanyo cyangwa Satani ubwiwe ubunyuranije n'ubugombe bw'iki bw'Imana. Uyu rero John Calvin yerekana ko nta wundi akwiye gusengwa, nuvuga ngo ari Yesu Kristo, ari biciye ku Imana, biciye muri Yesu Kristo. Si ngombwa kuca kuba padiri, kuba pasiteri, ku bantu bakomeye, si ngombwa kuca kuri batagatifu b'abazina wawe, ahubwo ubasha kwigirira imbere y'Imana mu masengesho. Yego. Ubu bivuze ngo mu mwaka w'igihumbi n'amajana atatu ameza y'imitsima yasubijweho n'uyu, kuko yabaye inyigisho rurangiranwa nubwo abantu bose batayakiriye, kubera ko Katolika yari kurwanya abantu. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana atanu igicaniro cy'ibitambo kiba kirasubijweho, kuko dukizwa biciye mu gutsindanishirizwa muri Yesu Kristo. No mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana atanu n'icenda rero tuba tubonye ko uyu Calvin mu gihumbi kimwe n'amajana atanu na mirongo itatu na gatandatu aremera yuko umuntu ashobora kwivuganira n'Imana ubwiwe adaciye ku muntu ari we wese, maze akemanga. Ubwo igitambo cy'imibavu kiba gisubijweho. Ubwo tumaze gushyiraho ibintu bitatu, tumaze kongera gusubizwaho. Batwereka umwaka abahagarariye abagwanira ukuri babewe n'Imana babikoreye. Ubu tuba tugeze ku kintu cya kane, aricyo igikarabiro cyasubijweho, no kuvuga ngo umubatizo. Yego. Uyu ni John Smith, yari ari i Amsterdam. Uyu nawe akaba yavutse mu 1570 aza gusinzira mu 1612. None bakatwereka yuko uyu Roger William wo muri Amerika mu 1663 nawe nyine akaza gupfa mu 1668. Aba babiri rero Roger Williams na John Smith bafatwa nk'abashizeho itorero ry'ababatista. Bose bashimangiye akamaro k'umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi, ko ari bwo buryo rukumbi bukwiye bwo kubatizwa. Kubera izo nyigisho zabo zari zishingiye ku mubatizo, ishengero ry'ababatiste mu buryo bwuzuye ryasubijeho ukuri kwerekeranye n'igikarabiro, ari nabo mubatizo wo kwibizwa. Nabo bafashwe rero nk'ibicibwa bidaturutse kuri Gatolika gusa, ahubwo no kuba Luteri n'abapresbyteriani. Bivuze ngo aba bantu bavumbuye icya mbere n'abavumbuye icya kabiri n'abavumbuye icya gatatu bo biyumvira ko kuri guhagije. Noneho aba bagabo bagapfa
bataragera ku muco ukwiye. Abandi baza bavumbura icyo Katolika yagwanije muri rya hema ryeranda ukamenga nabo bagwanije babandi. Noneho rero bamwe niko ayo madini yatandukanye yagiye agenda rimwe kwaryo ariko mu by'ukuri bari kwaragwanira ukuri. Ngira ngo nicyo ijuru ryanditse. Ari nshobora gusoma ino baruwa Yesu Kristo yandikiye abo mu gihe cy'itorero rya Sarudi. Rwandiko rwandikiwe Sarudi ruri mu byashu igice cya 3 here ku murongo wa mbere. Yego. Kristo arebye abico gihe ni igihe cyo gutekereza cyane ko ntabwo ari igihe cyabaye cyiza kubakurikiranye bano bagabo b'Imana uri kuturondorera. Yesu ababona ababakurikiye yaravuze ngo wandikiye Marayika w'itorero ry'i Sarudi uti ufite imyuka indwi y'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Imana yarabarebye ibona ntabwo bakiriho kuko ntabwo bakomeje gushakashaka mu byanditswe byera. Urumva yuko abaruteri bemeye iby'igicaniro cy'ibitambo ntabwo bakomeje gushakashaka ngo bagere kuri cya gikarabiro. Mu gihe abaje kubavuga igikarabiro ahubwo bafashwe nk'abarwanya baruterani. Ibyo ni ishyano ryavutse, ariko Imana yabagiye inama ngo jye amaso komeze ibisigaye bigiye gupfa kuko n'abandi nta mirimo wakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. N'andi magambo akomeye cyane. Urumva ko ntabwo cyabaye igihe cyiza cy'ubugorozi kuri bamwe. Ubundi ukuri batakomeje gushakashaka. Nta kuri gushobora kuja imbere Satani atarashe imyambi. Ariko Imana ishimwe ko ari umugwanyi yatsinzwe. Kandi nanone ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 4 umurongo wa 18 hatuvuga ko inzira y'umukiranutsi cyangwa se y'umugororotsi ni nk'umuseke utambitse ukakomeza gukura kugeza tugeze ku manywa y'ihangu. Ukuri rero ntabwo kuzira rimwe kuko ntabwo umucyo tugwaho icyarimwe izuba rirashe, ahubwo ni umuseke utambitse ugenda wiyongera. Mu Kirundi bavuga umutwenzi utamanzuye. Yego. Abantu b'Abarundi bashaka kwimvira ngo ni umuseke buriya bahekenya ariko ni umutwenzi utambitse. Murakoze. Noneho twari tugeze ku cya 5 ko twabonye ko imageranda ryagwanijwe rifite ibintu bitandatu kandi byose Satani yabikozeho, ariko tubona ko Imana nayo ikoresha abantu bayo bagiye babigarura kugira ngo kuri kongere gutabaga. Ubwo twari tugeze ku cya 5 aricyo gitereko cy'amatabaza. Iki nacyo cyazanywe na John Wesley. We yavutse mu 1703 aza gusinzira mu 1791. Yari umuyobozi w'Abangilikani akaba n'umwigisha w'iyobokamana washinze ishengero ry'Abamethodist. Yatangije gahunda yo kubwiriza hanze kandi ashimangira akamaro ko kuvuga ubutumwa ndetse n'umurimo w'abamisiyoneri ari wo murimo ushushanywa n'igitereko cy'amatabaza indwi, kuko amatabaza ucanka amatararaka. Kujana ubutumwa rero no kumurika. None rero John Wesley niwe yatangije rero ibyivuga butumwa. Ubwo yarasubijeho igitereko cy'amatabaza binyuze mu nyigisho ziwe. Igitereko cy'amatabaza 7 cyasubijweho mu buryo bwuzuye. Abamethodiste nabo bararenganyijwe nk'ababanjije kandi bafatwa nk'abayobye mu buryo bukomeye kimwe n'abandi ba Protestant bose babanjirije. Ubu rero kubona John Wesley n'abamukurikiye bahaguruka kuvuga butumwa cyabaye ikintu kimeze nk'aho urugamba bagwakije, ariko ntibacitse intege kuko bari amatara yakira mu mwiza. Katolika rero yagerageje kubigwanya, ariko abenshi barapfa muri iyo myaka, ariko mu by'ukuri kwarabandanije kuravugwa kuko cyari igihe cyo kumurika, cyari kigeze. Imana ihabwe icyubahiro. Nibyo twarabonye ko benshi mu bagwaniye kuri bapfuye, ariko kandi byabuje ko abandi bakomeza kugira ngo ukuri kose kwagwanyijwe kuje mu ngiro. Rero ubwa 6 rero ari nabwo bwa nyuma tubona isanduku y'isezerano. Iyi nayo tuyibona mu 1844. Ubu nuvuga ngo bya bintu bitandatu byari byuzuye. Kimwe mu bigize ubuturo cyangwa imageranda cyari gisigaye gusubizwaho ni isanduku y'isezerano. Mwibuke ko muri iki gikoresho cy'ubuturo bw'eranda ariho ubupapa bwahinduye isabato bukayikura ku munsi w'indwi ikawushyira ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, dimanche cyangwa Sunday. Imana rero yazanye ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi. Aba nibo rero banyuma bahagurukije ubugorozi nyakuri. Maze hagati y'1843 n'1844 abenshi bizera ko kwezwa k'ubuturo bwera byashushanya kugaruka kwa Yesu Kristo aje ku isi, ariko mu by'ukuri ntibyari byahubwo kwari ugusubizaho ibyari byaravuyeho. Avuga ku buryo abantu bashishikajwe no kwiga ubuhanuzi bw'imyaka 2300 nyuma yo gufungwa kwa Papa Pio wa 6 umwaka w'1798 ku mpande zombi za Atlantique humvikanye gusohora k'ubuhanuzi
burangiza imyaka 1260 ubwo hari hasigaye igihe kigaragaza irangira ry'ubuhanuzi bwa Daniel igice c'indwi kuko byagomba urumva ubuhanuzi bwo mu 1798 bwarashitse igihe papa yagwa mu gasho mugabe imyaka 2300 ntihari bwakwire kuko hari hasigaye hafi imyaka 40 ingahe mu 1844 rero niho imyaka 2300 yari yuzuye kandi yahuriranye n'ivuka ry'abadventiste mu munsi w'indwi abadventiste rero mu munsi w'indwi baje basubizaho ibyo papa nabo bagwanije nko kugwanira noneho kuri kuzuye tubona mu isanduku yeranda amategeko 10 y'Imana cyane cyane isabato no gukuraho gusenga ibishushanyo ibi rero nukuvuga ngo byatumye abantu bose batangira gushishikarira kwiga Daniel 7 mbere na Daniel 8 ubuhanuzi bw'iminsi 2300 mu busobanuro butandukanye butangiwe gusa mu Bwongereza no mu Burayi ahubwo bwanabonetse no muri Afrika mu Buhindi mbere no muri Amerika habonetse abanyeshuri b'ubuhanuzi mu madini atandukanye maze birangira bemeje yuko mu byukuri mu isanduku y'isezerano hatarimo dimanche ahubwo harimo isabato maze baba basubijeho ibyo nukuvuga ngo uhereye kuri wa muntu wa mbere twabonye gushika ku badventiste umunsi w'indwi bari basubijeho bya bindi bitandatu amahirwe rero byatumye binakomera bikaja mu ngiro kuko abadventiste ntibirengagije ibyo batanu ba mbere bashizeho ariko baciye buririra kuri ibyo bongeraho noneho kugarura amategeko 10 y'Imana cyane cyane gukuraho gusenga ibishushanyo no n'isabato Imana ishimwe ko bo banavutse hagati y'igihumbi 1798 n'igihumbi 1929 no kuvuga ngo ibyashoboye tubwira ko igikoko cyari cyarakomeretse uruguma wari gwica ariko rugahava rugakira bivuze ngo icyatumye umucucu nyaruka gutera imbere hagati y'igihumbi 1844 nta bupapa bwari buhari bwari bwakomeretse uruguma bwari kucicabwa maze buza kongera guhabwa intebe rero mu 1929 aho Benito Mussolini umwami w'Ubutaliyani yagirana amasezerano na papa i Vatican akamugabira ubukebere bwa Vatican ibi byatumye ngo papa yongera gutangura ingendo kugira ngo yongere ashireho imishinga yo kugwanya abashizeho bya bitari ku matabaza rero aba protestant bari bavutse mu kuri kuko aba protestant hundi biga twabahakanye bari bavutse bagwanya ibinyoma by'ubupapa gushika kwa protestant banyuma ari wa adventist munsi w'indwi babonetse mu 1844 bagasubizaho ibitereko ku matabaza ndwi nuvuga ngo bari bagwanije satani ku mugaragaro kandi satani ashobora kubyemera nico gituma rero bigeze mu 1929 hakaza kuboneka inguvu nsha zongera gufasha katolika ngo biciye mu mwami w'Ubutaliyani wibuke ko abataliyani ari nabo bari bashizeho ubupapa none rero bamugabura Vatican ngo papa yatangiye gukora ingendo zidasanzwe mu bihugu hirya no hino uko imyaka yagiye iragenda niko yagiye arahabwa ububasha n'abaleta anyuranye cyane cyane mu myaka ya vuba leta zunze za Amerika kandi ubuhanuzi kavuga ibyo leta zunze za Amerika n'ubupapa bigiye gukorera isi kubw'ivyo rero bigaragara rero ko mu gusubizaho ibyo mu ihema gerana no gukora mu jisho satani rero satani kuko yagwanije intebe y'Imana mu ijuru akayigwanya no kwisi none akaza kubona imbaraga zimugwanya nawe ntiyicaye aha twarabibonye ko aba bagorozi hafi yabo benshi bagiye bapfa nabi ariko bakavuga ati nkuko Yobu yavuze ati naho yonyesha nzopfa ndayizigiye ntibemeye kugamburura kukuri ibi rero ari navyo bitanejeje nde satani ategura amayeri masha ayacishije mu nzego zitari zimwe aha turavuga nk'abajesuite bakimara kubona ko upapa bukomeretse uruguma go bici ariko rugava rugakira rutaranakira abajesuite batangiye gukorera mu mayeri kugira ngo bashinge umuryango ukomeye protestant bwahaguruka cyane cyane mu gihe cya Luther hashizweho iryo tsinda ry'abajesuite bashinzwe kurwanya ubu protestant mu nziza izo zose kandi bakoze mu buryo budasanzwe bafite principe bagenderaho mu gifaransa yitwa la fin justifie le moyen inzira zose wocamo ikingenzi no kushika ku mugambi wifuza bagiye bifatanya rero n'abaprotestani bakavuga nabi papa nk'abandi ba protestani bose bagaragaza n'ibyo binyoma ariko bafite undi mugambi udasanzwe wo kwinjiza ubuyobe mu protestani murakoze kuko babonye aho erere yabereye barashaka ati noneho tuzoze dufise amayera ruta ya mbere noneho kugira ngo bashobore kwiganzura ubu Kristo bongere babusubize ku murongo bifuza ko bugenderako ibiro nivyo katolika iri kwirakora icishije
mu bajesuite kuko abashaka kumenya ibyo abajesuite mushobora kuja ku ma YouTube mukandika indahiro y'abajesuite ubwo muzoreba ibyo barahirira kuko baravuga bati twiyemeje kugwanira inyungu za papa aho byoca hose byo dusaba gusesa amaraso mugabe inyungu za papa zigashikwaho bashobora kumena amaraso bakavuga bati mu bahigeno bashobora kwigira bahigeno mu protestant bashobora kuba protestant mu politician bashobora kuba politician byose kugira ngo barondere ingene bagera mu manama nshinga amateka babone ingene bagera mu butegetsi bunyuranye maze kuko babikora barahira n'imbugiti bishinze ku mutima kugira ngo bemeze ko inyungu za papa zitegeza kuburanirwa aha rero harahandi y'abajesuite dushobora kuvuga abagize aba Illuminati n'abaframasoni nabo rero nubwo batigaragaza ariko nabo baba ariko barakora bashaka gushyira isi ku rutonde rumwe noneho nabo rero bikaza guhurirana n'ibyo abajesuite cyane cyane babifuza mu ncamake rero kuva muri iyo myaka y'igihumbi 1776 nubwo papa bwari bwakomeretse uruguma bwari kukica babandanje barondera izindi nzira kandi uko imyaka yagiye iragenda niko byagiye birafata intumbero yabo babona ko bariko baraja ku ntumbero muri iki gihe cyacu ho bimaze kugera kure cyane ku buryo ibyo bita amasosiyete akora mu kinyegero ni ukuvuga abajesuite abaframasoni n'abarimati baravuga bati ubu ntidushobora gukorera mu kinyegero aha niho bashaka kuzana icyo bise New World Order Nouvelle Ordre Mondiale bashaka kwisi gendera ku murongo umwe ku mustari umwe noneho bakipfuza ko ibyo bashaka bashira mu ngiro atacamira ni muri urwo rwego rero bashaka kongera kuzana ka gatotezo kabaye muri kahise kugira ngo noneho barebe kwisi bosura kuyitegeka iri munsi y'ububasha bwa papa kuko baharanira inyungu za papa ngira ngo ubu ngubu abantu b'Imana bakurikira ibyigisho bitandukanye n'amakuru atandukanye ku social media ntabwo bikiri ibanga turi kubona gukora kwa satani cyane n'uburyo isi iri kubumbirwa hamwe n'imigambi ifitiwe kugira ngo ibyo byose bishoboke byo muri kugira ngo ibyo byose bishoboke byerekeranye no gukora kwa satani ko muri iki gihe giheruka mu by'ukuri satani ari gukora ku karubanda nk'uko umaze kubivuga ko batagikorera mu rwihisho ariko byatangiye ari mu rwihisho ahari abantu bari kumva aya mateka babasha gusobanukirwa impamvu abaluterani atari bo babayeho bonyine gusa ahubwo akaza kuvuka n'abapresbyterienne akaza kuvuka n'ababatiste akaza kuvuka abamethodiste akaza kuvuka abadventiste ntabwo byari umugambi w'Imana kuko mu mugambi w'Imana nuko abaluterane bari kuvumbura ihame ry'amasengesho bakavumbura ihame ry'umubatizo bakavumbura ihame ry'isabato tugakomeza kwitwa abaluterane ariko ntabwo byabaye byo ntabwo byakunze kwa ko muri wa mugambi wa satani muri wa mugambi wa Roma wo kurema abaprotesta abajesuite bagomba kurwanya ubuprotestane itsinda ry'abaluterane bamwe ntabwo bishimiye yuko hari abandi bantu bavumbuye ikindi kintu gishyashya bo kwa Calvin ngo baze kwigisha ibyerekeranye n'icyotero cy'imibavu ntabwo byo babyishimiye niko byanagenze ababatiste ntabwo bakiranwe ikaze bigatuma andi matsinda agenda gute agenda vuba n'uyu munsi aba protestant hafi ya bose abo ba presbyterienne abo baluterani abo bangirikani abo ba methodiste ntabwo bishimira abadventiste munsi wa karindwi mu gihe abadventiste munsi wa karindwi aribo babumbira za nyigisho zose hamwe maze bakongeraho n'isabato yibagiranye Imana cyane ubwo rero abantu b'Imana bakwiye gusuzuma bakigaya amateka yo gukora kwa satani akoreye mu ihembe rito rya hembe ryaje kurwanya iby'Imana ngira ngo wadusomeye byashu gice cya 13 yuko iryo hembe rifite ubutware bwa satani yicaye ku ntebe ya satani ariko Imana ishimwe yuko itagitsindwa bya bintu byose byamaze gusomera ubu ngo abantu basha guhitamo icyiza bagikunze nkuko kiri mu ijambo ry'Imana cyangwa se bagakomeza kuba mu kinyoma cya satani niba ari cyo bishimiye rero tugire mu gihe cya Eliya ku musozi Karumeli avuga ati nimuhere mu rungabangabo sinzi ko barwita mu kirundi ngira ngo kirumvikana nimuhere hagati na hagati niba ari Imana kubanyamujijya nino yego niba ari Imana muyikorere niba ari na Roma nayo muyikorere koromire baba protestani kareba ukuntu baramya ku cyumweru kuwa Mungu baravuga ngo ni nk'umwana wararagiriye iwabo nasomye amagambo arantangaza cyane ni nk'umwana wararagiriye kure y'iwabo
ariko ngo akagumana mu mufuka agatambaro cyangwa se agafoto ka mama we ko mukunda. amen Wajya mu byahishe igice cya 17 ugasanga koko Roma yitwa maraya, ariko ntabwo ari maraya gusa ahubwo yabyaye n'abandi bamaraya. Ba bana bararagiriye kure rero bakomeza abakobwa kubika b'uyo mugore bakomeza kubika agafoto. Nuko nguko Roma ibona abaprotestani bakomeza icyumweru, kuko icyumweru nyine n'umushinga wa kiliziya, ntabwo ari umushinga w'Imana. murakoze Imana idufashe kugira ngo tubisobanukirwe. amen Sinzi rero tugera ku musozo w'iki kiganiro uko ubuturo bwera bwakomeje gusubizwaho kugeza ubwo bwerejwe mu cya 844, ko twamaze kubona yuko byagombaga kumara iminsi 300 Satani akora uko yishakiye, ariko icyo gihe ubuturo bwera bukaba bumaze gusubizwaho. Nicyo umaze kutuganiriza kandi ni inkuru nziza ko Imana idatsindwa. amen Rero tugera ku musozo sinzi icyo watubwira hanyuma tugasubika iki kiganiro. nta kirekire mvuga gusa nariko ndibutsa gusa ko aba bantu bose babaye ingirakamaro, Yego. turetse ko ababavuye ko bagiye bagwanira no kwita icyo bita kugwanira ubugabo. Yego. Noneho ubundi ukuri kurakura. Niba ugeze ku ntera n'inyandiko zitubwira ngo ukuri mugezemo ariko mugenderamo. Kurikiza. Rero abantu ku isi benshi barikunda kumva ko adakwiye kugira umuruta, ariko mu by'ukuri mu Mana dukwiye gucishwa bugufu ukemera ko ushobora kugirwa inama. Nk'uko twabonye abo bita kuri Wycliffe, we yaravuze ko Imana ari imwe, Kristo ari umwe, kandi akaba ari umutware w'ishengero n'agakiza gaturuka muri we. Martin Luther mu 1517 aravuga ati sola scriptura sola fide sola gratia, nuvuga ngo ibyanditswe byo byonyene. Ubwo nuvuga ngo yarasubijeho umutsima, sibyo? Anabatiste mu mwaka wa 1531 yemera umubatizo wo mu mazi kandi ku mazi kandi ku myaka igeze, atari kubatiza za mpinja abakatolika babatiza. Hanyuma Jean Calvin yemera ko gusenga gushingiye kuri Bibiliya ari ukwemera ibyo biri tubwira yuko dukwiye gusenga twerekeje mu Mana. Noneho tuzakubona rero abadventiste bemeza ababatiste b'umunsi w'indwi bemera umubatizo n'isabato. Hanyuma abo bita Mesahodike bemera kuvuka nk'icyaremwe gisha kandi no kwezwa ko umuntu akwiye kuvuka ubwa kabiri kandi akezwa ahari mu mwaka w'1740. Ariko noneho abadventiste umunsi w'indwi mu 1844 na cyane cyane mu mwaka ushira 1833 bo baremeje yuko bariko baravuga biriya byo kudapfa kwa roho, ko twabonye ko batangije isabato no kurwanya ibishushanyo, ariko baza kwemeza baza kuvumbura n'ikindi kintu kidasanzwe mu mwaka w'1863 icyo abakatolika bari barinjije yuko umuntu adapfa yapfuye atabapfuye kandi ari cya kinyoma cya Satani. Bivuze ngo bo baravuze ko kudapfa k'umuntu bitandukanye no gusinzira. Umuntu arasinzira ariko iyo ari muri Kristo Yesu ntabapfuye kuko azozuka, ariko mu by'ukuri nta cyabazi mu iyo yapfuye. Rero mu ncamake aba bose rero bavuzanye ukuri kubumbiye hamwe kugwanya ibinyoma Katolika yarashizeho. Mu ncamake rero twebwe ntitwovuga ngo turemera abaordensi duhakane Martin Luther cyangwa duhakana ababatiste, ariko icyo twemera nuko abadventiste aribo bazanye umuco wa nyuma wari ukenewe kugira ngo ibikwiye bari byose. Maze ibyo Luther yazanye, ibya Methodiste bazanye, iby'abaki bose bazanye babibumbira hamwe babigira biri no mu gitabo kimwe, bongera ko na cya kindi kandi biri kabisobanura. Kubw'ibyo rero twebwe dusabwa kwakira Kristo umwami n'umukiza kuri rya hame ryo gutsindashwa n'umuntu ko kwizera, niwe aca twereka amahame yose. Kubw'ibyo rero dushaka kugenda amahame yose nico bituma tuba abadventiste umunsi w'indwi. Nubwo no mwishengero y'abadventiste umunsi w'indwi tutari uvuye ngo bose baremera ukuri, harimo abinyegejemo bashaka inyungu runaka. Ubundi rero amashengero menshi abantu bayahinduye business, ariko ishengero ry'ukuri ni rya Kristo. Twebwe rero twakiriye Kristo aza tuyobora. Mu gusoza rero ndagira ngo dusome muri Yohana 10:16 abari nsozereza. Yohana 10:16 hari icyo Yesu yavuze, aragira ati 10:16 yaranditse ati kandi mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo. Nuvuga ngo Yesu afite urugo rumwe, zitari zo muri uru rugo nazo nyene birankwiriye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungeri umwe. Bivuze ngo ntabwo Kristo ayoboye amatorero menshi. Ubundi
abo bose bakoresheje yifuza ko bagera ku ntumbero imwe, maze bakamera ukuri kose kumbiye hamwe, maze rikaba ishingiro rya Kristo rimwe, maze Kristo akabaje imbere bakamukurikira. Igihe rero dukurikiye Kristo adushikana ku kugororoka kose. Dusabe rero Yesu ngo atuyobore kandi adukure mu binyoma, maze atwereke ukuri kandi aduhe n'imbaraga zo kugendera mu kintu mwe yera. Nico numva nohereza ko muri kano kanya mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusoze udusengera. Reka dusenge Imana. Data mwiza, sega w'amahanga, izina ryawe n'igihubaho. Amen. Tumaze kwiga icyigisho kivuze ko kigiraho kituvana naho kidushikana, tukabona ko ukuri kwawe kudatsindwa. Nubwo Satani atera imyambi ngo akuzimanganye, ariko intwari zizokwamaho. Ndakwinginze ngo abatwumva natwe ubwacu tube mu ruhande rw'ukuri, kugira ngo dukoreshe iyo wifuza mu gusozera iki gikorwa cyawe muri iyi minsi ya nyuma, mu izina rya Yesu.